लाइसंग अमगी ममांगदा मियोय अमा मखोंग मखुद पुल्लगा सीरगा लेरमले महौसागा मानदबा अंगकपा थौदो अमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलबुंग पुलिस स्टेशन कोनबा कियामगई ममांग लेकाइदा लेबा मियोय अमगी सुमांगदा लाटपा लाइसंग अमगी ममांगदा मियोय अमा मखोंग मखुद पुल्लगा सीरगा लेरमले लेखिद्रबा अदुगी ममिंग अथोकपम नाउतोन कवि चहिन कुंसा मरिनी महाक उचे कोन लाई मुरीबदगी सामुंगौगी मचानुपानी महाकी सागैगी मचानुपा थोकपा चही 19 की मखा ओइगदबा नुपा मचा अमसु महाक लोइनना लाइसंग सारिबा युम अदुदा लेरखिबनी हाइरी लेखिरबा नाउतोन महाकी लोइनबी मचानुपा अमा अमसुंग मचानुपी अमा हुंदोकलमनी पावसिना हाई कियामगई ममांग लेकाइदगी कोइजम बाबुधोन एलेस पांगनबा चहिना 95 अपोकपा लेखिद्रबा नीलमलीना महाकी युमगी सुमांगदा लाइसंग सादुना लाइनिंगबा ओइना लेरखिबनी महांगा लेखिद्रबा नाउतोन था अहुम लाइसंग अदुदा लाइनिंगदुना लेगदबनी हाइना पाउजेल पिरकपदगी मफमदुदा महाक लेरखिबनी मरक मरकते इमुंगी मियोय सिंगसु लागलगा महाक उनै लेखिद्रबा नाउतोन की सागैगी मनाउ नुपा थोकपदुना मयुमदा नाउतोन सिरे हाइना पाउ पिरकपदगी मियामना खंगनरखिबनी महांगा फंगदोरकपदा लेखिद्रबा नाउतोन अतोप लाइनिंग संदोकलंबा मियोय अमगी मथ्वाइना ओलकपनी महाक हालबा मतुंगदा पुंग खरगी मनुंगदा अमुक हिंगलकनी मदु ओइरगदी अतोप लाइनिंग संदोकपा मियोय अदुगी थवाइ अदु लेरडोय अनौबा मपोक अमा ओइना हिंगलगनी हाइदुना महाकपु मखोंग मखुद पुल्लगा फुरगा हाथखिबनी हाइरी लाइनिंग बादुना हिंगलकनी हाइना थाखिबा मतम अदु हेलबा फावबदा हिंगलक्तबदगी महाकी मनाउ नुपा थोकपा अदुना मयुमदा पाउ पिरकपनी हाइरी लाइसंग अदुगी ममांगदा मियोय अमा सिरका लेरे हाइबा पाउ अदु लेकाइगी मियामसु तानरखि अदुबु मफमदुदा मियोय खरा चंगदुना येंगनबा थौरांग तौरुबदा चंगलकपा यारोय हाइना थिंखि मियाम हौरक्तुना मफमदुदा लेखिद्रबा मियोय अदुगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगा लोइनना चंगलुबदा नाउतोन सिरगा लेरमबनी खुदक्ता मियामना मफम अदुदगी मियोय खरा फाबा ngamखि तुंगदा इरिलबुंग पुलिस की टीम लाक्तुना थी हुंबगी थबक चथरबा मतुंगदा मियोय खरागा फाखि हौजिक फावबदा वाथोक असिदा मपुंग ओइना सेनरिबा कोइजम बाबुधोन एलेस पांगनबा याउना पुन्ना मियोय निपान पुलिसना फारे हाइरी थौदोक थोकफमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपी जोगेश चंद्र हौबिजम मसामंग लाखि अमसुंग फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम अमसु थुंगलदुना कमदौना मियोय अदु लेखिदबनो हाइबा थिजिनखि तुंगदा सिबा हक्चांग अदु जेनिम्स की मोक्ता थमख्रे अमरोमदा खागी क्लब कियामगईना थादोरप सेरोल अमना थौदो अदुदा सेनरिबसिंग लोगी ओइबा मतिक चाबा सेराक पियु हाइना डिमांड तौरली ngarang numidang waram kiamgida phangkhiba miyamgi apunba mifam amana chenaribasing leikaidagi tanthoknaba warepsu laukhre amasung leikhidrabagi imunggi awabadasu saruk yari haina serol asina makha tarakli aduga toppa pawmana minister sindok sinjingi namai takhatnaba loirabadi covid-19 miyeng changbiro people's task force for covid-19 Minister Sindok Sinjingi namai takhatnaba loirabadi miyamgidamak khanbiduna COVID-19 da miyeng changbiro haina People's Task Force for COVID-19 na phongdoroli. Hiramasigi matangda task force asigi publicity and propaganda in charge moirang them angamba maitai na thadrok paserola mana hai state asida COVID-19 positive case masing lising tara henkre. Loina na sikhiba mi masing su humphumari sukre. Hauji koiraki ba phibam asida aikoi khudimangna isa isana lawgudaba chapchaba thodang amadi ngakataba kanglon amadi state laingak su chapchaba khongthang adu lokhatrabadi laina laisat asigi khwaidagi sathiba chaithing adu lakadoriba tha khara asida phangba yai. Laina asi sandokpagi chang nongmada mi chani yankaidagi chahum phawba yeure. Laikai khul khudingda laisat asi paksana sandorokli. Laikai da isa isana lominagadaba thodang adu su hongba mathau tare. State laingak su chapchaba khongthang adu lokhotpham thoi. Serola don makha tana hai COVID-19 gidamak semkhiba State Consultative Committee na su haujik kari khongthang lokhotibage haibadu athubu matamda khangangadabani. COVID-19 asiba miyoi humphumari suraklaba matamasida State Consultative Committee da yauriba members sing su tuminna mana tongning mamongda thokpa malaksarani haina laithoklabadi madu afaba phal oirakloi laingak asigi cabinet minister sing pham yenthok yensingi lan loiba tarabadi amuktang COVID-19 thengnabada mai onsinbiu pham yenthok yensingi lanjau election tawnabagi namai takhatnaringai laina asigi tamthiraba laisat asigi tangkak yauraktuna laisat ki stage ki lanjau adu thoraklabadi mi lak nabaga loinana sibagi masingsu aduki matik wangkhalakba yai State laingak na semkhiba SOP sing Health Directorate na semkhiba sana kanglon advisory sing miyamna kayayamna ilibage indabage amuktang yengsinba changi semliba SOP sing adu laingak masana phawba kari thugairibage haibadusu amuktang khanaraga yengsinba mathau tai maramasina athuba matamda laingak na lokhotpham thokpa thabak sing khudakta lokhotgadabani Amaromda People's Task Force for COVID-19 na Indian Red Cross Society Manipur State Branch Indian Medical Association amadi Association for Healthcare Providers of India Manipur chapter ga khusam naduna tongan balaikai khulsingda COVID-19 kamdongna thengani haibagi matangda khana neinabagi mifam leptana chathari
ngasisu Koirengai Mayai Lekai Community Hall da Koirengai Youth League Club ka punna awareness pangthoki awareness aduda IRCS Manipur State Branch ki Secretary Dr. R.K. Nimai IRCS Manipur State Branch Imphal East ki Chairman Narendra Ningombam amadi PTF C19 gi co-convener M Angambana research person oina saruk yaki IRCS Imphal Branch ki demonstrator Premjit Naurembam amadi Tokpam Zenis na mask upa hand washing amadi physical distancing ki matangda demonstration tauki makhatana tongan ba khul leikai amadi miyam tinba mafam singda COVID-19 ki matangda awareness program sathaki gani hairi Arboda Pawilai News Reader ki video bu yembiri khuding makpu thagachari